Professor Nhlanhla Maake e bile seboledi-segolo moketeng wa segopotso sa ngwaga sa ngaka Pedi Maphalla. Maake a tlhalosa ge baswa ba na le mošomo wo mogolo wo ba lebanego le wona. Professor Maake a tlhalosa ge baswa ba swanetše go hlahlwa gabotse gore ba šomiše bokgoni bja bona ge e sa le ba bannyane. Maake o be a bolela ge a bontšha hlompho go setsibi e le go ngaka Kgotso Maphalla yo a ilego a neela bophelo ba gage go lerato la polelo ya Sesotho. Moketjana ona wa bohlokwa haholoholo bane ka re tlile mona o tla thuhuletsa mongodi e mogolo wa Sesotho. Re ntse re thuhuletsa le bangodi ba ba Sesotho. Ebile re hlokomedisa batjha le bana ba dikolo gore ho na le sesiu sa tsebo seo Ntate Maphalla a re sietseng sona seo re tlameile ho ithuta ho sona ka dibuka tseo a di ngotseng. Ke bona bohlokwa mme ha re ithuta re bala dibuka tsena re fumana hore re ithuta le ka setso le ka Sesotho ka kakaretso. Setsibi sa leleme la Sesotho e le go Maphalla o ngwetse didrama tša radio. Ka nako ye a bego a šoma mengwaga e 40 o kgonne go ga ikweletša difoka tša go mo leboga mošomong wa gage. A newa le gerata ya bongaka a hlompiwa ke University ya Free State ka ngwaga wa 2007. Ke rata hore boleng ba mosebetsi wa hae le ba dibongolo tsa hae ke bona bo susumeditseng university ena hore ebe e qeteletse e mo file lengolo la bongaka. Mme re motlotlo hape ho bona hore mopresidente wa naha wa Afrika Borwa o bile le o ile a ba amohela kopo ya rona hore a ka mpa fumana kgau eo ya ikamanga. Mme le hona e se fela kgau ile kgau a bole bodimo ba gauta hona hore bontsha hore Maphalla e bile e mongwe ba bangodi ba bohlokwa mme re tla hananela mosebetsi wa hae le mo a seng a phela a ile teng. Ntate Maphalla fa lentseng fa teng fa re na le collection ya go yotlhe fela ma se se swabisang fela ke gore di out of print. Marabiano rona ka University of the Free State Libraries re thomile the so-called African Languages Press ya rona ke dipale tse di tshwanang le tse di batlang go di tsosolosa gore le humole se ke la swa. Bontši bja mešomo ya Maphalla bo dirišwa ke ditsebi tša thuto. Re le bana ba mmala ba sebile rona bana ba thari ya tshepe mosebetsi o lena la rona le sapo Dr. Pedi Maphalla re sileng ka ona e be mosebetsi re o nkang re o hodisa o netefatsa hore puo ya rona le setso sa rona ha di ishwe bitsong la hore tla ba re tsa disebedise ke re pele ya pele go lefapha mmoho le puso ya rona ya Freestyle. Maphalla o ile a gopolwa le go hlomphiwa ka go newa order ya ikamanga ya gold go mešomo ya gagwe lefapheng la dingwala tša dipuku ka ngwaga wa 2021. Maphalla le ge a setse a robetse boroko fela mešomo ya gagwe e a tšwela pele. Ishmael Modiba wa ditaba tša SABC Bloemfontein.